abangina mbaraba guku abangina mbaraba gukensi talibu bale Yesu batarakuna diri ale kire iga diri akware kaiga abachokoro bali bamucyane kunganya ko barangiri kunganya ko barangiri igona ale gete na bana ba komanyire ago ikamu abana no nchokera imegi alime oko tebinga mama taranda angeli nonda ke ago nchoke sibiti yako linega ali kogenda buwangu tusabe. Baba na Mungu wetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako lipewe sifa. Ni asante kwa minhajiri ya kipawa cha uhai ambacho umekirimia kila mmoja wetu. Ni asante kwa uwezo wako. Ulileta kila mmoja, ulimpea neema ya usafiri mpaka akafika katika poma hili kwa mwenda zake. Wachana ambao wamepaki na watoto na wachukuu na vitukuu, Mungu wetu na Baba yetu uwatunze jinsi kupenda sawe. Neno lako ambalo tunaenda kusikiza lituongoze, lituandae, lituchonge kwa minajili ya kurudi kwako. Ni asante kwa sababu utaanza nasi na umalize nasi kwa Yesu aliyopoa na mkombozi wetu. Amen. Buna naligeria mugano uyo na ayoyoire katika titi ya mse na ebuna kwewa wasoma naye kwewa emiaka mugako ya chire uchire 90 tali raisi abantu goika emiaka 90 akito goika 90 ne bati kurubona gukia ne bati ekiagere nchiro kuragire nchiro gwesoka okuri bakemetura kugo muntu ndagataba ngari buchina chenga kugo ngaba muntu ndagataba nganchege ntugiyoka ntali kuli nesimiti kokoto iwonga. Kuna watu hawawezi fika miaka 90 kwa sababu vile vile afya yao jinsi wanavyo jitunza. Na hata naligelie ntokende kiangokia ase umugako uyo nigaya wasubugi mabuaye ora kolire bintaki musachi uyo kolire bintu oja gutwara bakungu babere ndaisi tu onyoyo mo kunyuga oyo okowonchia. What about the two? Nani na nyolenge toto ya bana buate 13 manyai na buate lisakalegio tora manyageto kero 13 omonto ndo gutwara kamwana kamo oire miaka gosensaba taranyoronde ko nga papa igono yo mabuate oyene ni mamba bakungu abo nanyo nari tarenge machieso akarua pia pogs bantu bande bako somaga ngati skuru eko nyabiosi ya primary kora nane nyabiosi secondary nando nyoma ngabu oyo pia pogs paka kamera oyo bona na ku ariko genga mukungu wengu ariko nyara kiagera ko ikaku ariko likike Swahili yogota geto mukungu amenyake ligyo ibweke Swahili abagina baba gengi basinyunga kibao kala tafuta mama ambaye ni mama wa Kiswahili ili hawa kina mama wachokozi, hawa mama ni wasembe, watafute lugha ya kukoroga huyu. Iwana goitira butinda nditi ndabatika moko kenda na ndiye ndo kende na mobekera magis. Ni kitu kingine nimpea mkono ya kwamba muacha Mungu. Alifika mwaka wa 2003 ama ni aje 2003 akampokea Bwana kama mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Ndiposa nikaona kitabu kimoja kinayoitwa kitabu cha Luka mtakatifu 2, kitabu cha Luka mtakatifu 2
2:38 28 up to 30 na alikuwa nyoro monto bancha ile nebuku kangoja kile okumbura ke tata 28 ya tigo mulisi yore tiga kana tigo mulisi igwa ngai muri derena atiga kumubekere mike gate nesaini atarandi baba kukumbure Simeoni akamonyora. Simeoni igwa naomba hao wanaongea hao wasichana hao akina mama hao musikize mchague chamba moja musikize ama mulango ni wazi ama ni aje fomu ni gani okay tochi Simeoni akamonyora. Simeoni igwa Simeoni alikutana naye ama alimpata huyu Akamwaga tasa mabokai. alimuweka mkononi mwake ili akashukuru Mungu. Mungu, uache mtumishi wako ili aende na amani kulingana na neno lako, kwa sababu macho yangu yameona wokovu. Tira hiyo. Yona akule Qur'an bono ntegere. Iwa. Abaga kamubegete kigocia ebeka. Gukurwa ugure ya kabiri. Onye no president yale ngakanga kigoci njibekire. Usia kanyeka. Litukeri mongo kuora we okanyegete ensemo negocia kakanyeka. Nisikize. Atawanga Simeon, kulikuwa na mtu mmoja jina lake nani? Moina. Jina lake aliitwa Simeon. Yesu alipokuwa mtoto mchanga, na huyu Simeoni alikuwa mzee wa kanisa wa miaka tele. Ikafika siku moja wazazi wa Yesu walileta Yesu kanisani ili aombewe. Na huyu Simeoni alikuwa anaomba kwa miaka mingi ya kwamba amuone Yesu na macho yake ana kwa ana, baada ya kumuona Yesu ili akufe. Akasema wakati alipompewa Yesu mkononi mwake, akamuombea. Alipomuombea akashukuru, akasema, Mungu, uache mtumishi wako alale kwa amani, aende kwa amani, kwa sababu macho yake yameona wokovu. Haleluya. Kwani wewe musinyine mukwani muboli nki kwarolire. What have you seen before you die? Before you die, there are several things you can see. But Simeon says, allow your servant to die because my eyes have seen salvation. Ngoyo kwa na nyansi abuka. Ka kinsi ne roba kongu. No romonto yo agete sani nge gochimani ya chande kire uyaye. E chandeka. Gesunte ime inantana. Moko kakane chigwachimani chiyo kachandeke. No na babasta mba chandeke tensi. Yani orongo moikoko bwatira abantu mbaigurete. Bwato imosi nyaine. Moboli ngato nchanda. Iwa na akolo ko radio kaki tindi ko kwenda tambe. Tabanga Simeoni, huyu mtumishi wa nani? Wa Mungu. Aliletewa Yesu akiwa mtoto mchanga ili amuweke wakifu, amuweke kando, amuombe. Alipomuombea akasema, Mungu wangu, sasa na kuomba
unipumzishe, kwa sababu macho yangu na mkono wangu umegusa. Mkono wangu umegusa wokovu. Mkono wangu umepokea nguvu za mbingu. Mkono wangu umegusa Mwokozi. Alo, mkono wako unagusa nini? Tiago tebanga Yesu kule me otoro koboko. Okomo kwa ngikero before you die. Ngikira so komo kwa. Ngikira so bobero otarakwa. Kono romo ngino ndako tebanga ya utari kunywa mando na abachukuru menye gukwa. Abachukuru tagitoro me gotedi. Motora tebanga ngagachire nyomando imanye gukwa. Lakini Simeoni agotebanga monene na roriro gotoreka na kunire Yesu. Kuna kunire Yesu bona tigankwe. Ngiota gitukuno mae gukwa. Tari gongorere ngombe ndakama onye nkogenda nkore ngaki. Bantu mbata gitebintu gitebakuri. Kero monto bwato monto musinyaini. Muboli ngiota gitorore. Iwa na akoli ngenteke. Aki na akoli. Musacho ko Simeoni. Simeoni awatabanga atarakwa arore Yesu. Simeoni atarakwa awatabanga ntagetebu ate Yesu asokoboko. Ta toligerio koboko kwa gekio begeto. Utarakwa. Kibegeto koboko kwa. Gikira sokoboko kwa. Nkio begeto. Nyoro yoda begete songo koboko. Yonda kabeka sunguri. Ebintu mbere biacha birikira abantu. Alo? Ngale mwajeta. Alo? Ngikira soko kwa gotarakwa. Kyo begete. Abantu kotabole litwa chitekerero twawa tijiro eso. Ga kitu kaboigwa. Ere so kwa egento kitahere Yesu soko kwa. Haleluya. Ewa. Ngiota getoro rotarakwa. Mwakura nene. Agenda ngiro omwana mwakura dini. Ekyagero omwana oyo nerari korero burangiti. Omwana oyo nerari korero swete kor kukoyana. Ngiota getorore otarakwa. Eweto musibati ono goteranga. Ngorere eso ndarakora ngaki. Ngorere eso mbeke ntarakwa. Ngakike bunge gegiateba. Egiateba nga. Simeoni akasema ya kwamba acha sasa mtumishi wako apumzike kwa amani, kwa sababu macho yake na mkono wake amegusa, ameona na mkono, amegusa na mkono, baadaye akaona macho kwa macho. Ege bunge kigo chansi genkorengo. Ngoli okasomira ma. Kiagera. Kiagera maisane. Aroriro gotoreka kwao onye ndiri muharenge buye kana kiro montate aba. Amaisana arori. 26. Aha. Niga horokeretigwe no moikomo chenu. Ngata korama kweli. Atara Kristo ogentoki. Woman. Wakakabanda otebanga ntegete ngatentaraku. Na abandi mbale bataigwa tata ya nabara kwa tarata. Bali ali mojeri karamu kanyake. Bata karamojeri. Metebuni ya bakakabanda bagukwabo mopa. Metaga ale miaka 70 ni metasi megete ebwate 80 years. Bona bali ndene ne mete. Na ndo boli ngo kimo bombwa bo bese. Na ayo mukungu kango ko muboli ngaki orokolo luna ruwato beretalia kangara ruwaro ashubu kibabu woke bona go kabwari go kenda ekiara masako go ikakende gatigati. What do you want to see before you die? Ngiota getore
Nkiota getora sama isa utarakwa. Nkiota getobe kaso kwa utarakwa. Abantu nabokonyora ebichana lera atagetabe animal. Bali chitatu choke. Animal. You want to be animal before you die. My youths, I want to urge you before you die. Be acquainted with God before you die. Before you die, there is nothing you can do. Kaya nyageli nse basai gento kiyora kore kere unique na kuare tirege ntege kongu. Kaya nyageli nse ngabona kuakireru etukie bintu getonge nkiri akare. Gento nkiyo kageni. Onye na abayibuli okora amege suweli bakwanire soda mungi akwano ngani aje tulisa sibidi maze ni aje ati nakamu home ngani aje basenga chibasenga chiabeiro chiauo balenga muri nainje korango iga nkiota getorore kunango yu musinyani mokune inje ko gatebi mobori nga norange korora Yesu abantu bade batagetenga 2027 arabe gento amaye gukwa before you die, before your eyes, open your eyes and see salvation. Your hands receive the Savior. Igaso mochioyo abakungu abanara babere mogo gotaka kwa babuya kuna Yesu. Onye mutageti muomana kuna Yesu. Naro oyo makuru kwa sibia. Oyo onde Jeremia tali Jeremia Jeremia na ruru situwe yo box mudavadi mundu kwa mundu kwa mundu no aruwete no yo nde okulukunga abisiba nera karuanga nsansa asoko butuka ni rutire ben onya bamuramu tagete kobwabu yabe nkeye kuna Yesu onya mutagete lioma na diva kuna Yesu amagokaino akune Yesu asiritaria Yesu bamuramu aletira bakungu maletira umuchiyo onya mutagete abangina abara bake kuna Yesu abangina aba mubwata abachukuru oye mutagete moboyo abangina mbaraba guku abangina mbaraba gukensiye talibuye bale Yesu batarakuna diri ale kire iga diri akware kaiga abachukuru bali bamucyane kunganya ko barangiri kunganya ko barangiri igona alegete na bana bakomanyire agoi kamu abona ndo nchukira imegi alime oko tebinga mama taranda angeli nonda ke ago nchuke sibiti akoline gali ekogenda buwangu kwasi nyunga bono ke basinyu kogenda bono kwa mayakonyora bachukuru barubuwanjete oko babekera mabereke kombe kigima ababa bando wangete kwa babekere sani umuguta no yomo lakini nyasawo bakonye kemeru giyo ko gaso bo food paka wacha kukuminga barabuye bate bayina seke kombe awangina onye mutagete kokonyeka
uno mongino nengo soma imeyebuku okoro Roisi agakonya mocho koro yo kurunga Timoteo akabo muegeni aseritali ya Yesu wetera Roisi abangina mbale batali konyara korenda abacho koro babo bakina so kuegena uno mwana agocha muaye akotanga tekonya kuna busa mokonya kongondeli abusa ngimo kondetera isonkia ndiaje naje tengae ngimwariete Tigemi tobio koriwa. Yenda abana abakina seretari ya Yesu. Abana bayiga gwetera soko bakwago asenka abangina mbale batagete mukamo muranya goitwa. Na bamurambale banyuwa metabale pebi aspan tubgate sei akogenda asengino moboli ngi mama moseli. Oganyali chibu ngina motel batali kuenyara guetenenera basaja mbale batali konya guetenenera alo ngale mungajiete kolango iga bamura banyuwa meta batali principled akogendo chikoboli ngina mama lero ngo moitande nyumotara kwa ekiagara no kwe malikate banga abali moyo mbamanyete mbakora ngati abanene nabakemba kwe abaliri nabangaini mbakwe nakini otara kwa amaisago arorengo Yesu okaboko kwa okune Yesu otara kwa bogimobo no kwe otara kwa okaboko kwa okwana no kwa Yesu amaisaga arore Yesu oigorugo okorwa obo musanio Yesu aseritaria Yesu Nyasaba sini me ya Yesu ro motorito. Get the point. Take a step forward.